Tun season Chengrang le Ngenmu Mizoram Entrepreneurship Reality Show masaber Season 2 show hi CEO Hunt ani dona ni kuma kan TiLi angin tun kuma chuan kan ti don ani show masaber hi phase 1 niin he show a hian participant khat swaten ka khatchun training an kal nuwa seed fund man na atana an business plan and some presentation and show ang show pani na hi akar ni na chunga participant and seed fund and mandan present and show na ani dona show voi thum na final show ber hi CEO an than hun tu chu ani ang participant te hi group a chen ani anga kar ni na a group tin te seed capital cheng sing khat pek cheu ani anga chumi mang chuan in ti sak na an nei don ani chu an in ti sak na atana business plan chu panel te ma an present ang group te hian cheng sing khatin an du na an mang the anga kar khat nu a seed capital cheng sing khat pek le le cheu anga anga hlok na an siam chuan an ma ni in an nei the anga loss an nei ero chuan organizer te na an nei zat kha pek le le angai don ani chu an business kal pui dan le an hlok na siam emo an hlok lo na chu show pani na phase 2 wa chwa ani le anga chuan a show phase 3 na chuan CEO hantur ani dona hi akar thum na chwa le ani bokang FPC Farmers Producer Company hi Mizoram farmer sang te hian an siam thina chungte chu tun season show partners Angel le Neida te hian an pui thina heng FPC te hian company shwai tu CEO an mamo thina chumi CEO ro tu chu he show ka tlang hian don ani ang show pathuma hian participants te hian FPC ommek chungchang chiang business plan le solution an present ang tuta ti cha chu CEO na pe kan yang chuan kan show lo la entire titan kan chom kam hi tlemin kan han soi fia lianga Chengrang silai kan ti hi kan mizo entrepreneur te dan malak na an startup soinan kan manga kan show bika chuan entrepreneurial taka malak na soina ani Ngenmu silai mu hi investment kan ti kha ania investor ten startup a investment an siam soinan man ani chung kan investor te chu thang chwa pa kan ti a tun show big atan chuan CEO hire tu te ani participant te hi kan pasal cha te an ni dona Ngenmu mu a thang chwa nge an tum ven don ani Chengrang le Ngenmu season 2 hi ngai changin ilo en ve nge don nya